¿Qué tal, señores? Era o que nos dedicamos todavía, temos un ano digamos que estas instalacións son as originales, como fabricadas. Trabajando para conseguir rematar. Bien. Aseguradora y lo que nosotros veamos o consideramos que tenemos eso es un poco lo que más nos preocupa que de la RC, porque bueno, al final acabo el fin de semana antes de exposición y bueno, ahora estamos. Las fotos ya las publicaste. Porque el muro era de hormigón, La gente redacta y imprimís otra. Iluminación para dar puntos de luz, usamos puntos de luz de PMA para los puntos de iluminación. Todo eso tenemos un equipo de iluminación y cuando hace falta borrarnos te lo montas y ves como si fuese de ello. ¿Eso es una vigaría? Sí, eso es la idea, claro, que es una vigaría. Sin embargo, este polígono sigue sendo pulmón de Lugo e vai a seguir sendo pulmón de Lugo. Estamos aquí coas dúas empresas máis afectadas, sin ninguna dúbida, e o que queremos é agradecer a súa entereza e a súa disposición para seguir adiante e mandar un mensaxe de que a Xunta de Galicia, dende este instante, está a disposición das empresas, basicamente dúas delas con afectacións, algunhas delas moi importantes, outras parciais, pero estamos a disposición tanto para asesorar en materia de seguros como para garantir circulante e préstamos inmediatos mentras non se executen as pólizas de seguros para poder reiniciar a actividade e, por que non, se así o consideran oportuno, incluso para poder modernizar as súas instalacións. Pedinlle ao vicepresidente segundo que nos acompaña que estexa en contacto coas empresas, nós o que podemos trasladar é que por capital, por circulante, por tesourería e por préstamos inmediatos non vai a quedar. Evidentemente, agora hai que loitar, hai que ter unhas indemnizacións de acordo cos danos realmente producidos e, por último, pois saber con exactitude, se lle corresponde á Policía Científica, saber cal é a causa do lume. Eso xa, evidentemente, corresponde a outros profesionais. Yeah.